Senzo Meyiwa o bolailwe ka go thuntshwa mengwaga e seswai ya go feta ka Foslo-Res ntweng ya bogarbe ya gagwe ya peleng ke dikhumalo. Balatofatšwa ba bahlano ba sekišitšwa bosula joo. Botšhotšhisi jwa bosetšhaba le moemedi wa balatofatšwa ba kgatlhanong le go ba gona ga Ten10 Films yeo e gatišago tsheko ye legatong la kanala ye e lefelwago ya Netflix. Ba e latofatša ka go fetola masetlapelo a mothopo wa letseno le go bea maphelo a balatofatšwa kotsing. They are here not for the public knowledge or information. They are here for the profit. When this documentary was flighted, there were interviews with witnesses. The witnesses were, or the public was invited to proffer comment as to whether anyone can be held liable for killing Mr. Senzo Meyiwa. My client has a right to be known what it's accused of, to know why it is being singled out among all the other media companies to be excluded. Ten10 Films e ka tswela pele ka go gatiša. The court is not ordering anybody out that applied to participate in this trial, especially those who applied. Ka bombela molato wa polao kgatlhanong le Mokio Mabunda o tla išwa selepeng ka la 12 Agostose kgorotsheko kgolo ya Mpumalanga. Mokio o latofatšwa ka go bolaya mosadi wa gagwe Tebogo Mabunda ka go mo thuntšha ntlong ya bona ka Stonehenge ka Mei ngwagola. Ka Cape Town ba ahlodi ba babedi go ba bararo ba kgorotsheko ba gafetše thoko go pelwa Santile Mafe gore sephetho sa go maganela ka peila se lebelelwe gape. Mafe o latofatšwa ka gareng ga tše dingwe go fiša palamente ya bosetšhaba. Go le bjalo baemedi ba gagwe ba molao ga ba nyake go hwa matwa para ba ya go fetiša taba ye kgorotsheko ya molaotheo. Kgorotsheko ya selete ya ganyesa ka North West e šutišitše tsheko ya batho ba 11 ba ba latofatšwago ka go thupa go fiša le polao go ya go mošupologo wa beke e tlago. Ba swere morago ga tiragalo yeo go yona banna ba bararo ba go dumelwago e le bagweba ka diokobatši ba fišeditšwego ka ntong beke ya go feta.